Yes! 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 Pokoju kabisa! Pokoju kabisa! Kisekedi, merci! Merci Kisekedi! Mungu wewe! Ibyo wumva byari ibyishimo by'abanyekongo bishimiraga ko indege yabo ivuye ku butaka bw'u Rwanda, banishimira ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yatangiye igikorwa cy'ubushotoranyi, ibintu bikomeje kuzambya umubano w'ibihugu byombi. Kongo yasabye imbabazi ku bw'indege y'intambara yayo yavogereye ikirere cy'u Rwanda. Bana Nego TV tukugeza amakuru agezweho mu isi, ukora subscribe. Ku munsi w'ejo nibwo Nego TV yabagejeje inkuru ivuga ko saa 5:20 z'amanywa ari bw'indege ya Kongo yo mu bwoko bwa Suko 25 yavogereye ikirere cy'u Rwanda irengaho iparika ku kibuga cy'indege cya Rubavu, ndavuga Gisenyi. Mu nyuma y'iminota mike iyi ndege irongera irahaguruka isubira iwabo muri Kongo. Iki gihe leta y'u Rwanda yatangaje ko nta gikorwa cya gisirikare yigeze gukora mu rwego rwo gusubiza Kongo, gusa ivuga ko ubu bushotoranyi bukomeje mu gihe ibiganiro by'i Rwanda i Nairobi n'ahandi bikomeje kugira ngo bigarure amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma y'uko kandi indege igeze ku butaka bw'u Rwanda, guverinoma ya Kongo yasabye imbabazi ku bw'indege y'iki gihugu yavogereye iki kirere cy'u Rwanda mu masaha ya saa 7 z'amanywa kuri wa karindwi Ugushyingo 2022. Guverinoma y'u Rwanda nibwo yasohoye itangazo imenyesha ko indege yarenze umupaka igwa by'akanya gato ku kibuga cy'indege cya Gisenyi. Iyi guverinoma yatangaje ko indege yahise isubira iyo yaturutse. Kongo imenyeshwa iby'ubushotoranyi nayo yemera ko habayeho ikosa. Minisiteri ishinzwe itumanaho ya Kongo yasohoye itangazo isobanura ko yamenye amakuru gusa ko indege nta ntwaro yari yitwaje. Yagize iti, indege ya Kongo yo mu bwoko bwa Suko 25 itari ifite intwaro yageze mu kirere cya Repubulika y'u Rwanda ku mupaka w'ibihugu byombi kuri uyu wa karindwi Ugushyingo 2022. Kongo yaboneye gusobanura ko nkuko yifuza ko ubutaka bwayo butavogerwa, nayo nta mugambi yari ifite wo kuvogera ubutaka bw'abaturanyi. Iti, guverinoma ya Kongo irashimangira ko nkuko iharanira ubusugire bw'ubutaka bwayo nta mugambi ifite wo kuvogera abaturanyi. Indege nimwe muzageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kuri uyu wa 6 Ugushyingo, mu gihe igisirikare cya Kongo kiteguye guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 uherutse gufata ibice by'ingenzi muri teritwari ya Rucuru. Nyuma y'uko kandi indege ivogereye ikirere cy'u Rwanda, Perezida Kagame, Ndayishimiye w'u Burundi na Ruto wa Kenya n'abandi bo muri muryango wa Afrika y'Iburasirazuba bagiranye inama. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'abandi bakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC hamwe na Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Michel Sama Lukonde. Iyi nama yayobowe na Perezida w'u Burundi akaba n'umuyobozi mukuru wa EAC Evariste Ndayishimiye, yitabiriwe n'abarimo Perezida William Ruto wa Kenya na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Ibiro bya Perezida w'u Burundi byasobanuye ko abayobozi bahuriye mu Misiri bagana ku ngingo y'umutekano by'umwihariko wo mu burasirazuba bwa Kongo. Nkuko amafoto muri kubona bigaragaza, abayobozi uko ari batatu na Minisitiri w'Intebe Lukonde bari bishimye bari guseka, ibintu byashimishije benshi mu banyekongo n'abanyarwanda bakoresha imbuga nkoranyambaga zirimo Twitter. Nimujye kandi ku rundi ruhande muri Kongo, umuvugizi wa FARDC yavuze ko abavuga ikinyarwanda bose atari abanyarwanda. General Sylvain Ekenge, umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, yibukije abanyekongo ko abavuga ikinyarwanda bose reservandephone bose atari abanyarwanda, ashimangira ko ari ibyo abanande bose bakitwa Bagande. Ibi General Sylvain Ekenge yabitangaje muri weekend ishize agaruka ku kibazo cy'umutekano w'uburasirazuba bw'igihugu, aho umutwe wa M23 wiganjemo abanyekongo bavuga ikinyarwanda uherutse kwigarurira ibice bitandukanye biri mu santere ya Rucuru n'umujyi wa Kiwanja. Mu kijyanye n'ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, benshi abanyekongo bafata nk'abanyarwanda ndetse ugasanga benshi batotezwa bitwa abanyarwanda. Umuvugizi wa FARDC Ekenge Sylvain yibukije ko abavuga ikinyarwanda bose atari abanyarwanda. Ati, abasirikare batari abanyekongo nyakubahwa Muyaya wari umuhagaze iruhande yatubwiye kwivanga ni igice cy'ubuzima. Ahari muri uko kwivanga ari abanyamahanga binjiyemo, ni strategy yo hakurya, ariko mugomba kumenya mu bisirikare byose ku isi ibyo ushobora kubisangamo, ariko twe dufite impuguke mu gisirikare gishinzwe kumenya abatari kumwe natwe bose. General Kenge yakomeje avuga ko mu gisirikare batamenyereye kuvuga byinshi ku bikorwa byabo, ahubwo hari
hari ibikorwa bakora bucece. Ati igisirikare n'ikimenyereye kuvuga cyane ariko kirakora, mu byizere. Uvuga ikinyarwanda wese si umunyarwanda, mugomba kubimenya, kubigira mu mutwe. Ahari impaka hose abaturage baba bari hagati y'ibihugu. Niba atari ibyo mwavuga ko abanande bose ari abagande, cyangwa mukavuga ko abantu bari muri Ubangi ari abanyasantra Afrika kandi bavuga ururimi rumwe n'umuco umwe. Ubwo yavugaga ku ifatwa rya Rucuru na Kiwanja, General Kenge yasobanuye ko yari amahitamo y'igisirikare yo kureka ibyo bice bigafatwa hatabaye imirwano, kuko igisirikare kitari kwemera kurwana ahantu hari abaturage, kandi inshingano zabo za mbere ari ukurinda abaturage. Gusa yijeje ko bagiye gukora ibishoboka byose ibi bice bakabyisubiza. Nimgiye kandi amashusho y'Intego TV yakuye mu gace ka Rucuru agaragaza abaturage bari kwishimira intsinzi ya M23. Ayo mashusho muri kureba, umwe mu bayobozi ba M23 ari kubwira abaturage ko bemerewe kugenda amasaha 28 ku yandi. Ikindi akabemera ko nta musoro bazongera kwishyuzwa nk'uko ingabo za FARDC zabishyuzaga umusoro ibintu byahoraga muri raporo z'ibinyamakuru bitandukanye. Nimwiyumvire. Sinasoza kandi ntagarutse kuvuga ko Major General Chiko yasuye urubyiruko rurenga 3,000 rwiyemeje kurwanya u Rwanda na M23. Major General Chiko Chitambwe, umugaba mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yasuye urubyiruko rurenga 3,000 rwiyemeje kurwanya u Rwanda n'umutwe twaje intwaro wa M23 ruri gutorezwa Igoma. Ibintu abasesenguzi mu politike babona bimeze nk'ibyabaye muri 1994 mu Rwanda, ubwo leta y'u Rwanda yari iri icyo gihe yatangira gutoza urubyiruko, nyuma bakaza kwitwa intera hamwe, ari nabo bagize uruhare rukomeye mu icwa ry'abatutsi barenga miliyoni. N'amakuru yemejwe n'ibiro by'intara y'Ikivu y'Amajyaruguru byagize biti urubyiruko rurenga 3,000 rwitabye ijwi ry'umukuru w'igihugu ryaruhamagariye kuza kurwanya ubushotoranyi bw'u Rwanda rwitwikiriye M23. Rwasuwe muri iki gitondo ku wa mbere n'umugaba wungirije ushinzwe ibikorwa n'ubutasi General Major Chiko. Uyu musirikare wigeze kurahira kurandura M23 yashimira urubyiruko kuba rwarumvishe ijwi rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi rukemera kujya inyuma y'igisirikare cy'igihugu kigahangana n'umutwe witwaje intwaro. Mu butumwa bwe bw'ururimi rw'igiswahili ruvanze n'igifaransa, Major General Chiko umaze iminsi mu ntara y'Ikivu y'Amajyaruguru yagize ati urukundo mufitiye igihugu cyanyu ruzima icyuho ubugambanyi, urwo rukundo ruzabatera imbaraga zo gukorera igihugu. Major General Chiko asura urubyiruko nyuma yo gusura ingabo za leta zoherejwe mu gace ka Kibumba kumira k'abarwanyi ba M23 basatira umujyi wa Goma. Yari kumwe na Lieutenant General Marshal Bangu Mashita uyobora zone ya 3. Reka kandi nkubwire ko impuguke zisanga ingabo za EAC z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba zizoherezwa muri Kongo zitarimo iz'u Rwanda ntacyo zizageraho. Ikigo cy'inyigo ku bijyanye n'umutekano wa ICC cyashidikanyije ku ntsinzi y'ibikorwa bya gisirikare na politike mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe ibikorwa bitaba biri mu Rwanda. Abayobozi b'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba bamenyeshejwe na Kongo kitazemera gufatanya na EAC mu gihe u Rwanda rwagira uruhare mu ngabo z'akarere. Ivuga ko rushyigikiye umwe mu mitwe y'inyeshyamba ari we M23. Ariko u Rwanda rwakanye ibyo birego mu gihe inyeshyamba zikomeje kwigarurira ahantu hatandukanye zerekeza mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma. Mu nama yabaye kuwa 5 ushize nimugoroba, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari nawe uyoboye EAC muri iki gihe n'uwahoze ari Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta basabye ingabo zose z'amahanga zikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuhava byihuse. Abayobozi bombi nk'uko tubikesha Uganda Radio Network bahamagara ibihugu bisigaye cyane cyane Sudani y'Amajyepfo kwihutisha kohereza ingabo zabo. Nyuma yaho ibihugu nk'u Burundi na Kenya bamaze gutegura ingabo zigomba kujya muri Burasirazuba bwa Kongo niba zitaragerayo. ICC ariko ivuga ko u Rwanda rwaba rushyigikiye cyangwa rudashyigikiye umutwe w'inyeshyamba kurukura mu ngabo zihuriyeho bizagira uruhare mu gutuma ibintu birushaho kuba bibi ndetse byica amahirwe yo kunoza umubano n'ibindi bihugu bya EAC. Ndayishimiye na Kenyatta basuzumye ayishyirwa mu bikorwa n'imigambi ya politike na gisirikare bigamije guhosha amakimbirane y'Uburasirazuba bwa Kongo igeze. Itangazo ryasohoye nyuma y'inama ryagize riti bagaragaje ko mu gihe cyo kwegeranya ingabo no kuzohereza mbere gukorwa inzira ya politiki irimo gushyirwamo ingufu biganisha ku gisubizo cyumvikana ku kibazo cy'umutekano urambye. Impuguke kandi zibajije niba mu nshingano z'ingabo za EAC zigomba kugaba ibitero ku mitwe irenga 100 irwanya leta ya Kinshasa cyangwa ari ukurinda abaturage gusa mu gihe ibiganiro bya politike bikomeje. Abahanga bakavuga ko kurwanya iyo mitwe bishoboka kugira ingaruka mbi. Icyakora yashyize ivuga ko kwemererwa gukoresha ingufu bishobora kuba
kubafasha gukora iby'ingabo z'umuryango w'abibumbye zananiwe gukora mu myaka 23 irenga ziri muri iki gihugu cya Kongo. Iyi ari Intego TV, komeza kubana natwe ukora subscribe tukugeza amakuru agezweho mu isi.